Niba ushaka kumenya amakuru yasohokeye igihe yaba ay'imbere mu gihugu avugwa hirya no hino mu turere ndetse no hanze yacyo ku mugabane wa Afurika ndetse n'i Buraya, amakuru y'abasitari bagiye batandukanye nta handi wayasanga uretse kuri iyi channel. Muri aka kanya rero nakuzaniye urutonde rw'abagabo 10 ba rudasumbwa ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Hamaze gusohoka urutonde rw'abagabo 10 ba rudasumbwa mu myidagaduro mpuzamahanga. Ruyobowe n'umukinnyi wa filime Henry Cavill wamamaye ku izina rya Superman. Nk'ibisanzwe buri mwaka hasohoka urutonde rw'abagore 10 beza mu myidagaduro, ndetse hanashize ibyumweru 2 rusohotse. Ubu hongeye gusohoka noneho urundi rutonde rw'abagabo 10 bafite imiterere ikurura abagore muri uyu mwaka. Ni urutonde rukorwa na People Magazine ifatanije na Men's Health Magazine, aho bareba ibyamamare by'abagabo mu ngeri zitandukanye yaba muri sinema, siporo, imideri hamwe n'umuziki. Aha kandi baha amahirwe abagore abakobwa bagahitamo kuri murandasi. Bahitamo mu bagabo 50 baba bahiswemo, maze 10 ba mbere bagize amajwi menshi kaba ari bo bajya ku rutonde. Muri 2016 umugabo wari wahiswemo ko ari we rudasumbwa kurusha abandi yari The Rock. Muri 2018 yari Idris Elba. Muri 2020 yari Michael B. Jordan. Muri 2021 yari Paul Rudd. Muri 2022 yari Chris Evans. Muri 2023 yari Regé Jean Page. Uyu mwaka uwarushije abandi ni umukinnyi wa filime Henry Cavill wakunzwe muri filime za Superman. Gusa si we gusa kuko hari n'abandi basohotse kuri uru rutonde. Ku mwanya wa kabiri haza umukinnyi wa filime Henry Cavill, niwe mugabo wa mbere mu myidagaduro ufite imiterere n'ubukaka mu mwaka wa 2014. Ku mwanya wa mbere haje umukinnyi wa filime Henry Cavill, niwe mugabo wa mbere mu myidagaduro ufite imiterere n'ubukaka muri uyu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa kabiri haza umukinnyi wa filime witwa Aaron Pierre ukina filime igezweho kuri Netflix yitwa Rebel Ridge. Niwe wa kabiri mu bagabo beza kandi bakurura abagore. Ku mwanya wa gatatu rero haza umukinnyi wa filime Jason Momoa wamamaye muri Aquaman Frontier. Niwe uri ku mwanya wa gatatu mu bagabo beza muri 2024. Ku mwanya wa kane haza umukinnyi wa filime Regé Jean Page ukomoka muri Zimbabwe. Niwe wari waje ku mwanya wa mbere muri 2023, ubu yaje ku mwanya wa kane. Yakunzwe cyane muri filime Bridgerton. Yakunzwe cyane muri filime Bridgerton kuri Netflix. Ku mwanya wa gatanu haza umukinnyi wa filime Chris Hemsworth wamamaye muri Thor Extraction. Yaje ku mwanya wa gatanu mu bagabo beza muri 2024. Ku mwanya wa gatandatu haza David Beckham wakanyujijeho muri ruhago, nawe ari mu bagabo beza bakurura igitsina gore muri uyu mwaka. Ku mwanya wa karindwi rero haza Chris Evans wamamaye muri sinema nka Captain America. Yaje ku mwanya wa karindwi mu gihe 2022 ari wabaye wa mbere. Ku mwanya wa 8 haza umuhanzi Kim Tae-young ukomoka muri Korea y'Epfo. Ari ku mwanya wa 8 mu bagabo beza muri uyu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 haza umuraperi Seputa ukomoka muri Nigeria, akaba barizwa mu Bwongereza. Niwe waje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 10 rero ari nawo wa nyuma haza umukinnyi wa filime witwa Robert Pattinson wamamaye muri filime Twilight.